Maria tukuhariirie Inooro Hwaini. Aikaria matura maria mari no hagukuwa ugitiri kaunti-ini ya Lamu kururuka na makienda ugitiri ugacerithio. Nini wa president gutwara kabini ciake kaunti-ini cia Bomet na Kericho riria Odinga athiete kaunti-ini ya Kajiado. Tondu haria anake maragwire ni handu hariku muno hena biti ta 30 na nituraremetwo ona nginya utuku wa gukia kurara ha tukigeria kumaruta ron. Arutwiri athukuru wa muthingi Gatanga gukua magithambira. Na minister wa githomo kuwa ikereka ria mbere ria waki wa irathi cia CBC utanyitwo gukorwo rikite mweri wa gatatu. Muthenya ni wa 10 uyu wa mwaka mweru wa 2022 ariguo mwaka uria githurano kinene gigukorwo gitabanio mweri wa kanana na twajitie kwihariria nigetha tukumenyeria uria campaign igutambaruka kuma haha guikuruka uguo nginya muthenya uria tugaikia kura. No ninge mbere ya tukinyite hau nitwethagatagite o wega gukumenyeria mohoro maria turi na moto uria mahanikite na nginya mbetika cia AFCON tukumenyeria uria iratambaruka kuria bururi-ini wa Cameroon. Jetago muriki wa mushoki ngaba cia mwanya ni gutucagura na kunyitania na ithuĩ Wangari wa Macharia nake niwe twi nake ari mumemerekia witu na ruthiomi rotauri na njira ya cieko tojeri na ripoti egio hagukuwa ugitiri kuria kaunti-ini ya Lamu. Aikaria matura ma Salama juhudi na wiru thiini wa kaunti ya Lamu ni maruruganite makienda thirikari igacirithio ugitiri thiini wa kaunti yo kurumirira tharikira iria makoretwo magitungio riria nduma yaingira. Uhoro yukite thutha wa andu agiri kuragwo na nyumba iracinwo utuko wa muthenya wa kiumia. Aboi wa Macharia no ratuhingurira mohoro maitu na ripoti ino. Barabara-ini ya Lamu guthie Galsen aikari mamehingite makienda thirikari imathikiririe na itigirire thayo ni wacokereria kaunti-ini ya Lamu. Aikari ya Salama, Withu na Juhudi marauga matiraire toro kumana na mirurumo ya rithathi thutha wa ekinae gutharikira matura mau na gutiga andu eri makuhurwo rithathi. Mimi kuenda pahali nilikuwa ninaona watu wamenjaa, nikapata mzee yangu amesinjwa kimnyama, kukakatokatwa paka mikono wakiwa na mzee rafiki yake mwingine. Suruali wamevaa uniform moja na wote walikuwa na bunduki, lakini hizi sura huwaoni, hujui ni nani. Tharikireno icungirire ikaria matura maya gwithara gwetha kuria mangikoma, amwe magitharira mathukuru-ini, angi morire mititu o makigeria guthara mioyo yao. Na watu baada ya kujulishana kumetokea hali ya taharuki, watu walikimbia. Ikifika jioni barabara nzima ilikuwa imejaa watu wakikimbia wajua na kukonda. Wengine wanaenda kwa miguu, watoto wanatoroka wajua wazazi wao kwa wapi. Mimi nilikuwa ninaenda kulisa mbuzi, nikapitia kwa kichaka. Mimi si kurudi kwa nyumba, nimelala. Kichigoni kia